Zdravo ekipa, danas letim svojim dronom i tražim pravu žabu, Boneku Ambalabu, u stvarnom životu. Ostanite sa nama da vidite kako ćemo je pronaći, kako izgleda, šta radi i kako me juri. Kažu da napada ljude i živi na otpadima gde su uništeni ili rastavljeni automobili. Upravo sam stigao na najbliži otpad gde bi Boneka Ambalabu mogla da živi. Ali pre nego što krenemo da je tražimo, hajde da saznamo ko je zaista ova žaba Boneku Ambalabu, da li je strašna ili ne kao što pričaju. Ovo je video sa kanala Derek Solomon, italijanski trulež mozga, poreklo Boneke Ambalabu. Hajde da pogledamo ekipo. Ambalabu? Sve je počelo sa eksperimentom sa žabama. Želeli su da stvore super vojnike. Vojska je pravila nešto i to je izlazila na žabe. I žabe su postale ogromne. Vau, pogledajte to. Izgledaju kao ljudi. Pravi ljudi, šetaju okolo. Uspelo je. Rasle su super brzo. Vau, ogromno je. I jezivo. Onda se nešto promenilo i počeli su da se plaše. Počeli su da se transformišu. Ljudi, mislim naučnici, počeli su da se pretvaraju u te žabe. Niko ne zna zašto. Onda su počeli da ih uništavaju. Laboratorija je zauvijek napuštena, ali nije sve prošlo glatko. Sva ta tečnost koju su izlili na žabe izlivena je u reke i jezera. Uglavnom, pogledajte tu močvaru. Zelena je i jeziva. I bacili su gume unutra. Stare gume. I pogledajte šta se desilo. Kada je guma dotakla vodu i tu zelenu tečnost, pokrenula je transformaciju. Vau! I tako je rođena Boneka Ambalabu. Čovek, guma, žaba. 3 u jednom. To je cool, zar ne ljudi? Dobro, hajde da se podignemo u nebo i pogledamo stvari. Onda ćemo se spustiti na otpad. Evo jednog malog napuštenog mesta, ali trebalo bi to da istražimo. Hajde da podignemo antene da dobijemo bolji signal. Pitam se u kom obliku se Boneka Ambalabu krije ovde. Guma, možda je u automobilu, ili možda negde u šupi, ili možda samo leži negde, ili možda uopšte ne leži, možda hoda ili se kotrlja, ne znam. Ima noge, zar ne? Nisam siguran kako se kreće. Potpuna tišina. Nema ničega ovde, nema nikoga. Izgleda potpuno napušteno. Šta se ovde desilo? O, čekajte, nešto se kreće. Kombi vozi. Znači, nije tako prazno kao što sam mislio. Mislio sam da se ovde nešto dogodilo. Stvarno sam blizu sada. Nije bilo nikakvog kretanja. Nema ljudi ničega. Kao da se dogodila apokalipsa ili tako nešto. Čak i ovde, pogledajte. Samo automobili stoje okolo. Gde su ljudi? Gde su radnici? Sredina je radnog dana. 2 popodne. Nije vikend. Pogledajte tamo. Neki napušten automobil sav zarastao žbunjem. Ovo je mali otpad. Pored otpada nalazi se u poslovni park i neki automobili koji rade. Možda ovo nije savršeno mesto da pronađemo Boneku Ambalabu, žabu u gumi. Ali i dalje vredi pokušati, zar ne ekipo? I dalje bi bilo dobro pronaći je. Gde god da je, sigurno ćemo je danas pronaći. Ako ostavite like, pronaći ćemo je stvarno brzo, obećavam. Osjećam to. Vaši lajkovi pomažu mi da dobijem osjećaj gde da letim. Kao da mi vaši lajkovi daju snagu, energiju i pravac. Cool, zar ne ljudi? Verujete li u to? Ja verujem. I verujem u vaše lajkove. Vi ste sjajni. I volim da čitam vaše komentare, zaista volim. Ako negde u ovom videu vidite malu žabu, obavezno komentarišite ako sam ja promašio. Mogu da je propustim. Takav sam. Možda žaba leti po nebu. Nema šanse, zar ne? Ili moguće? Ko zna? Pogledajte. Traktor. Mnogo liči na Boneku Ambalabu. Zelen je sa crnim gumama i žutim iznutra. Vau, moram ga pratiti. Može li ovo biti Boneka Ambalabu transformisana u traktor? Ili ta prikolica pozadi? Kakva je to prikolica, ekipo? Napišite zašta se to koristi. Zašta farmeri koriste te stvari? Šta radi tamo pozadi? Pravi bale sena ili prevrće seno? Javite mi u komentarima. Mislim da je to prikolica koja skuplja seno i pravi u okrugle bale. Znate
znate, one velike žute na poljima, ili ih možda umotava u plastiku, nisam siguran. Javite mi ako griješim i recite šta mislite da je. Voleo bih to da pročitam. O čoveče, ništa se ovdje ne pomera, samo jedan auto iza ugla i gomila napuštenih. Osjećam da se žaba možda negdje ovdje krije. Ne, ništa, ni traga ljudi. O čekajte, pogledajte, šta se ovdje desilo? Šta nije u redu sa tim autom? Zašto je tako uništen? Automobil samo ostavljen na jednom mjestu. Prodajte ih već. Dobit ćete novac za to, umjesto da samo gomilate smeće. Ne razumem. Možete prodati auto i zaraditi novac od njega. To je zapravo dobar biznis. Da, možda ćemo danas čak vidjeti i bombardina krokodila. Nisam ga dugo video, nedostaje mi. Možda ne danas. Wow, to je zanimljiva kuća ispred. Možda tu živi naša žaba Boneka Ambalabu. Zašto se zove Boneka Ambalabu? To mora nešto da znači. Boneka Ambalabu? Na portugalskom boneka znači lutka. To je sve što znam. Ambalabu je verovatno samo izmišljeno. Možda žaba živi baš ovdje. Ta kuća izgleda savršeno. Nijedne duše pored. Unutra je tako lepo, predivno. I hej, tu je reka. Žabe žive u rekama i jezerima, zar ne? I vole da žive u barama. Možda će ovdje pronaći lokvanj sa našom žabom, gumom koja sedi na njemu. Ili možda ne? U redu. Vreme je da krenemo na pravi otpad. Spremite se da vidite koliko je ogroman. Pustite me da malo poletim naprijed. Skrenem desno tamo i pogledajte ljudi. Pogledajte taj pravi otpad. Sada je ovdje mnogo automobila. Sada je ovo već nešto. Ovdje ćemo definitivno pronaći Boneku Ambalabu. Osjećam to. Kad god to osjetim, uvijek je pronađem. Pa ne samo nju, pronađem sve. Posebno kada se vama sviđaju ovi video snimci. Kada ima mnogo lajkova, moja energija raste i ja idem pravo na mjesto gdje je žaba. Dakle, gdje bi mogla biti? Mogla bi biti bilo gdje ovdje. Bukvalno bilo gdje. U autu, umjesto gume, u gepeku, umjesto rezervnog točka. Ponekad rezervni točak nije samo u gepeku, već je ispod automobila ili pozadi. Ili ga ponekad uopšte nema. Ovih dana automobili dolaze samo sa malim rezervnim točkom, kao krofna, ili ponekad ništa, samo pumpa i neka pena da napuni gumu. A ako vam treba pomoć, morate nekoga pozvati. Pomoć na putu, 24 sata. Doći će i promijenit će vam ga, ako imaju pravu veličinu naravno. Ako ne, zaglavljeni ste. Pogledajte koliko guma, wow, toliko guma. Mislim da sam tamo video neko kretanje, čoveče. Toliko guma. Ali nema ni jedne žabe. Šta je to? Branici možda? Da, verovatno ih prodaju. Wow, pogledajte taj otpad. Mnogo gepeka je otvoreno. Pitam se šta je unutra. Da li da letim niže? Postavljam sva ova pitanja, ali ništa ne radim. Samo letim okolo. U redu, polako ću se spustiti sada. Samo se nadam da neću izgubiti signal. Verovatno ovdje drobe automobile. Čoveče, ti momci na bagerima sigurno vole svoj posao. Razbijaju automobile, drobe ih u tim presama. Ti momci se verovatno jako zabavljaju radeći to. Verovatno biste se i vi zabavljali kada biste mogli da razbijete stvari. Da li volite da razbijate stvari? Kao razbijanje posuđa ili nešto slično. Neki ljudi jednostavno vole da lome stvari, ali nemojte to raditi. Lomite samo svoje stvari, ne tuđe. Wow, jeste li vidjeli to, ekipo? Bila je žaba. Stvarno, zar ne? Između automobila, tamo gdje su plavi i sivi, sa gumom na krovu. Mislim da je to bila žaba. Na pravom sam mestu. Ovo je najbliže što sam je ikada video. Želim da joj priđem još bliže. Idem dole. Čoveče, gdje si? Mala žabo, moram da izbegnem žice. U redu, letim malo gore. Gdje je ona? Vidite li je? Čoveče, tom automobilu su samo otvorena vrata. Mislio sam da neko stoji tamo. Tako je samo izgledalo. Da, samo su vrata otvorena i nešto je kapalo ispod. Izgledalo je kao da je neko tamo. Gdje je žaba? Hej, jeste li je vidjeli blizu tog belog kombija? Onog velikog tamo. Ona se krije tamo. Moram da proverim. Ona je negdje ovdje. Možda je neka druga. Nije ona koju sam video ranije. Možda ih ima više. Gdje se kriješ? Pokaži se, svi žele da te vide izbliza, možda me čuje i zato se krije, možda je stidljiva i dobra, ne znam, ne vidim je sada. Čoveče, kakav je ovdje haos, gomila automobila, sve je bačeno jedan na drugi. Boneka, Ambalabu,
Evo je, pobjegla je u žbunje, ona je u žbunju. Kako se uopšte možeš sakriti tamo? Je li to žbunje? Stvarno se možeš sakriti u njemu. Taj gepek je otvoren. Mislim da je iskočila iz tog gepeka. Jeste li vidjeli to, ekipo? Otišla je u žbunje. Možda je sada na tom polju. Šta se dešava, ekipo? Upravo je bila tamo i pobjegla na to polje. Ne razumem, ne vidim je. Hej, pogledajte pored puta. Gdje je žuti bager? Otišla je tamo iza žbunja. Naprijed, Rajmik, naprijed. Gdje si? Kao i uvijek krije se od mene. Ne vidim je. Hajde, žabo, pojavi se, žabo. Eno je, pogledajte. Kotrlja se pored puta, odmah pored. Kuda ideš? Pratim te. Kotrlja se tako brzo. Vau! Juri naprijed. Vau! Prošla je pored tog lika. On je čak nije ni primetio. Ide tako brzo. U redu, izašla je na taj put. Nisam daleko od tog mesta. Stvarno sam blizu njega. To mesto je odmah iza mene. Gdje je ona? Nije li izašla na put? Ne vidim je u retrovizorima. Ekipo, ako je primijetite, odmah napišite. Ja je ne vidim. Automobili skreću. Gdje je ta žaba? Čoveče, gdje je mogla otići? O, evo je. Pogledajte, pored puta, pored ograde. Dolazi ka meni. Ja sam u tom belom autu. Dolazi ovamo, ekipo. Da, blizu je automobila. Ona je ovdje. Ekipo, ona je negdje ovdje. Približavam svoj dron. Ona je negdje blizu. Bliže. Ne vidim je. Nema šanse. Bolje da izađem iz auta, ljudi. Gdje je ona, ljudi? Morala je biti ovdje. Video sam je. Možda je otišla tamo. Ne vidim je. Nemam pojma gdje je otišla. Ma čovječe, moram da proverim dron. A vi vidite tu žabu? Ako je vidite, molim vas, komentarišite. Vidite snimak drona i moju kameru. Samo je nestala. U redu, da proverim dron. Boneka Ambalabu. Čoveče, blizu je, ljudi. Negdje tamo, stvarno blizu. Poletet ću tamo dronom. Još ne idem peške. Ko zna koliko je opasna. Postoji razlog zašto su pokušali da je se reše. U redu, da proverim moj dron. Nemam pojma gdje je. Gdje je otišla, ekipo? Ako ste je primetili na snimku drona dok sam leteo okolo, molim vas, napišite u komentarima. Molim vas. Eno je, pogledajte. Ne. Da, to je ona. Pored drveta je sada. Kuda ide? Tamo, pogledajte. Vau, u žbunje. Kako je uopšte tamo stigla? Kada je to uradila? Bio sam ovdje. Video bih je. Ali ona je tamo, ljudi. Gdje je ona? U žbunju. Nije tamo. Sada je u žbunju. Gdje je otišla, ljudi? Žabo, pokaži se. O, evo je. Eno je, ekipo. Vau, pored statue. Dolazi ovamo. Uhvatio sam je kamerom. Tako blizu. Vau, jasno je vidite. Vidim je čak i odavde. Još uvijek malo daleko, ali ipak u redu. Ne prilazi mi previše. Pomalo se plašim sada. Šta mislite da ona misli? Ko to leti okolo tako? Pitam se, da li žaba zna šta je dron? Pokušala je da skoči na mene. Nema šanse. Možda je opasna, ljudi. Vraćam dron za sada. Gleda ovamo. Vidite. Polako dolazi ka meni. Čoveče, prokletstvo. Ljudi, molim vas, zapratite moj kanal Anglikosik. Žaba me juri od pozadi. Ili možda ne, zaostaje. Pitam se šta je htjela od mene. Šta vi mislite, ljudi? Napišite ispod. Da li ste uživali gledajući ovu žabu u stvarnom životu? Ako jeste, napišite u komentarima šta biste još voljeli da vidite osim ove vrste žabe. Obavezno zapratite moj kanal Anglikosik i lajkujte me. Volim vas, ljudi. Ćao!